Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna da mayam punong butaram nukchage. Well, sahi ani ne koi kanglu ani rang se aduna hazik India government as well as hanagi koi sarkar le ramba Manipur government na jo irang se loishan ba yamna kanna khonari habi wafam city koi na chahi ni je tar ga lakpani tawadabu irang se loishan banga maktaba अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमल लेरम फावा मणिपुर की हजिक लाइब सरकार से डिजोक मक तौदरगसु मसी सस्पेंडेड एनिमेशन दा अखोई मणिपुर पीआर लाखिबगी वाफम दुम लेरे अदुना मणिपुर पीआर लाब मतुंग दा 9 फेब्रुआरी से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना कोई लेबाक मियाम खंगलम दना रिजाइन तौखिबगी वाफम लेरे अदुगा तारीख 13 दा अखोई Manipur da tara ko humdoi rak suba president rule lakhibani sigi madung da koi Manipur da governor rule president rule channel ba madung da koi ge tongan ba koi activity mayam khak lokalak pa as well as koi governor da lebak miyam praja na thaja ba thamok pagi wafum bhaw leiri aduna hau khiba koi ge march ki tarikh taruk sida Manipur da leiriba koi ge koi naha sing koi ain yada ba mong da pai ki ba khulai sing se loina mak thingalak pagi aroi ba koi extend or madung da deadline ma pi gi bani adu before that han gi deadline pi matam da aroi benu with that 27 je Manipur gi arambai tengol na koi gi fast ema ground da yamna grand manner ma ga loina na koi law abiding citizen mani haiba ut pagi thoram da koi gi makoi na painam ba khulai sing Manipur police gi lut taw gi haiba khulai sing se pumna pidok ki bagi wafam lai khrabani adu mak pu tarik taruk amuk koi Manipur governor na extend or madung da another 1 week si phau gi manung da aine yada khulai sing pikhala ka da bani haiba gi wafam sing lai gre adu mak pu hajik phau da Ching Sharuk Singh da Kulai Singh Kayam Picket Krabano, Karai Pau Picket Krabage, Habuki Wafum Duni, Adu, Tamgi Sharuk Singh the Valley, the Maroina, Kulai Singh, Ayamalo, in Picket Kibaki Wafum Singh later. Aduna, Hausiko Review Films, the Kogi Marski, Tarik, Kogi, Taruk, the Kulai Ticket Pagi program Loigre, Hazik Makata, but Kulai Tingalakpa, Natraga, Pabu Punba, Manipur government, Gimakegi, as well as central government, Gimakegi Kari, Karamba Action Lowry, Habuki Wafum Singh, Suyam, Aruwang, where evidence say, Aduga, Makatar Boina, Indiagi Union Home Minister, Tokiba Cherol Amadi Awang Wataki meeting, Manipur Maru, missing Yawa, before Mamada, Marski Tarik, Amada, Manipur Hajuk Singh, Saruga, National Highway Singda, free movement, si Lagani, Aduna, Manipur Praja Satok Sinta, Masikurong, Chalani Hydra, Tarik Nipanj, Achover Rally, Mugaloina, Manipur की security में हमने यो मगर पूगिबा अदुम बच्चिंग की सरुकते कोई की कांगपोक पियोग सलक पर मतलब दा security में हम उखा कोई के मफहम दुरे लाइरिबा प्रजा सिंह मरो इना कुकी सिंह ना फुरक पगी चाहिए ना थोमक पर नुंग थाजलक पर मरी नुंग इकाप सलक पगी थोक सिंह लाइगरे हाई रिबा थोक से दा पुलिस personnel कुन का तरिया नम खक सोखी बगी वाफम लाइगरे बने मिचम अमसु सी हाइबगी अदु कराई फाव मिचम ओइरिबनो हाइबगी वफम दुमा हजु बाबू ज्ञान ताद्री अदुना ओइरिबा फिबम सिदा हजिक free movement as well as armed surrender Maruina Hariba Nasigi Maru topic ni Aduna Hariba Hogi central government Paikala Masigi Tawong Sida Hazik Manipur Prazama and Pielibra as well as central government my Paibra Natragana my Kuba Dumba Makogi activity of Weribra Haibu Wahang say Hangagalak Wahungi अखोई प्रेसिडेंट रूल सिंग असिग धारगा almost अखोई week मंगा थामगा अखोई हफ्ता मा फाजल अबने अदुना हजिक फावसिदा प्रेसिडेंट रूल की मरुमदा प्रेसिडेंट रूल की पावर एक्सरसाइज तौरिबरा कराई भावा अखोई सिंग की सरुक सिंगदा लो सि फजन चनरिबगे हजिक लो चनबगी अदगी सिगी मथक सिदा अमुक लैरिबा अखोई लो ngak सेनगदबा अखोई मणिपुर होम डिपार्टमेंट अमदि सेंट्रल होम डिपार्टमेंट नि मखादा लेबा पुलिस पर्सनल सिंग मथक फजन तौरिबरा अखोई लैरिबा प्रजा अखोई की lam helaba praja sing se ngak pu sen mangamibra amari warak pangamibra haibana ching bisi amna aru wahang ama oiri aduna maroi nga se khoi thamjari topic se call to surrender arms and free movement so topic je mari lain sen bibo da Dr. Kiran Yendrembam ni social activist Dr. Kiran a very good evening grateful for your presence welcome to Manung aduga oda Puyam advocate Puyam Tomcha ni president all Manipur bar association good evening, welcome to Manung and last but not least, Ningthoukhongjam Satyajeet, Chief Bureau, UNI. Satyajeet, thank you for being here. So I welcome all the guests. Welcome to Manung once again. Call to surrender arms and free movement. I'm the senior and library. Maruina Zatumza, Home Minister, Kahavzi, Am the Chagraba, Laibak Ngaiba, Magi control Makada, any law and order, law and control Taurini, Adu, Home Minister Tamgi Wafum, free movement, armed surrender, Manipur Governor, Natambaivasi, Center Yatangi Matung in a Loinok Tamgi Actani. So, as you power Mokoi, my Papungamibra,
नत्रगना मखोइना तब थबक थौरम सिंगसिदा कुकी हारिबा मखसिगी जातिना इवन इंडिया गवर्नमेंट हजि फाव थ्रेट तौर लेरे सॉवरेनिटी थ्रेट तौरे सो कमाइन यंगबे हजिक इंडिया गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट रूल की मरकसिदा मखोइगी तबम थोको मथौसिंग पांगथोकपा ngमक्तबा नत्रगा ngमदबगी मरमजे करी करी ओइबे हामदमक्तबा पुनम पुखुरमजरे लोइना खुने वा ngangiba matamda karigumba slip of tongue soiba langiba yaw taragsu madu mayamna ngakpigani asing matangda ina hisining base hoje ya gomena call tawgibasida tampak amasung chingi the laiba reaction singsi khene masida aikoina aigi sagi oina masi loba yaba ko akoigi isada phawba akoigi opinions ai haijege tampakta di oxiki akoigi central government na pr la aba matungda akoigi ko call to surrender arms and the free movement se lakpa matamda akoi digi thoina hue and cry tawde akoi tampaki oina di masida akoi full cooperation pi akoi sumain tawdana akoi ge nomai surrender tawi maroina akoi ge 18 na ati adum atopa dum moi phagat pasu dum leiri jik thidokna masida praja singna akoi phaba yani na tra yaro habigi law ji thoina leiti tampakta di masi ai kanoni haidna akoi ge ko success oina lawge adu chingi reaction se lakpa matam sida ngasai ko asi lakringa tampakta tawiba posidi yam samna harabada ai masing ta halhuru ge wa haiba se kitang chi thawre tampaki posimadi kuina hangai na haiba koidi kuina hoba irang nate akoina taruk matam sida koi sanga thok chana ba tawbune haiba si sapchana hosi madu koi khudam changdam ne hosi koi ingna koi khulai pithorei ba koi kariguma the hue and cry hana ba koi am sawai moi tawdra ga koi tawroi kaina su masi karimta koi pi disi karimta reaction ama thoine leiti si kai gna center na bu tawbira ga di koi kai du gi yaw gudri no khunoi na tawdra ga di khangdi haiba gi pot ama lai pase simai akoi gi kano tampak te lei ban hanga khuna hari ba akoi gi akoi mitei gi site gi na tra valley gi site gi akoi su ma ran ba tawbu na te akoi di self defense ni akoi gi Manipur gi kano se ngang na ba to mato adagi atopa na mitei oiba mitei community gi lan thum adagi punsi ngang na ma tawbu ni haba sima si ai amayek sengai na haning ha loina na samna kan gi maike de tori si Susampur gi maike gi ama adagi kano se akoi kampu gi maike gi ama मखोई से नामो कोई अदम हंजन हंजन नाइनरी देनी 6 के पुंग मरी देनी लोइग्रिदो मोइगी आर्म सरेंडर टोपी लोइग्रिदो अदो फ्री मूवमेंट दी तांगनिपान देगी एनसीओ टोगनी हाइदना हाइगिबनी अदुगा नोंमै लखत पसिसु ngसाइगी कोई हौरनी हाइदना ngसाइगी मोइगी मोइना थाबदे लैंग की मतुंगिन दि मतम चाना पेशन द तारगदे कोई अखन बे इलेक्शन कनो से कोई एक्शन तौने हाबनी सी मतंग से मखोगी कुकी Zumi Council na akoin hanjan naina batu siaw gre tang tareta mukoi matam khar PB go akoi khulai surrender tauge aduga akoi free movement and seo tongna bi dong tadi sai akoi warring party si manung da akoi gi ko arms adi khulai thana da bagi kano se akoi gi kano gumba ama agreement ama tawdri bauti akoi kano se safe passage de akoi seo tawbong amai na ai moina hek oppose tawbu natabada adu mo podam hairapale hairaga matung da laiba pochina di kaino haiba matam da hoji moi kampu pita अखोगी कनो सत्व मतमदा मो याम वायलेंट ओइना तरुपा मोगी मो अखोगी मी असि अना यारुपा दि मोइना अखोगी एसपी तो अखोगी रिजाइन तौबदमने हाइबा अदि मोय कोना दि असिबा लौरोय काइन तरमदगी लौगिबा अदि मोय कनो पुरा टोटल शटडाउन तरम अदि सोसामपुर गी माइकेदा हजि मोयगी कनो मा इरांग खरा थोकलेबे जैना सुम खनबो मतमदा हजिगी पीआर ला अब मतुंगदा हजिकी को कॉल टू सरेंडर आर्म्स ने अदि फ्री मूवमेंट से सिगी मतंगदा मखोई की ओइबा कुकी जोमी काउंसिल के ओइनदी फजना अखोगी कनो से अखोगी को कोऑपरेशन जे पीबे मोंगदा मोय कपल ऑफ वीक्स मतमे थोपिगो अखोई आर्म सरेंडर तौनबा अखोई मोयगी ग्रुप लोइना अखोई कॉल अमा तौजगे का हाइरम मतुंगदगी लाइव पोर्शन दे आइगी वखल दि मसि तौ मतम मोय से आइना सुम हाइजबने दो मखोइना हंदक पुलेना पुनगी बिसि को इट इज विदाउट एनी फाउंडेशन हाना मोय मोयगी को कुकी जोमी के मार की तालमनी वाइफाईगुम्बा तैसी थोदोंना तानबसे कोई उदे तो मोइना मसि पुंजननाबा अम्ब्रेला के मतंगदा वाक तौरकांदा हजिकी सुमाय तौदना गवर्नमेंट कॉल तौरेबा मतमसिदा ngसाइगी हांदोकपसे करिगुम्बा ग्रुप अमा मी अमा खक्तगा खनबसिदी लाई हांदो हंजिनचे अदुबो मोय ग्रुप अमा ओइना सेमरेना मोइना रिट्रीट तौरको मतंदा मोय मनुंगदा करि हाइनबा लैरंगदबनो खोनरंगदनो खंगदे मदुगी पोसु माले अदुना तसेंग हाइतारगदि मसि अइना सुम खनबा मतंदा मसि कोइ इंडिया गवर्नमेंट की पोसे पूरा फेल हो हाजनिंग्री मरम कनो मधु याम गल्ली
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯅꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯃꯤꯇꯩꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ आदा थोंनारिबा इरांसिजु कॉल टू सरेंडर आर्म्स ने फ्री मूवमेंट की कॉल दो अदुगी कनोसे कोई कंटिन्यूएशन ने आइडिया अदुमाइना हौजिकी ओइना दे अदुमाइना हाइजनिंगी अदु हौजिक लैरिबा ओके आदा तौनरिबा पोस्टिदा ngасai hौजिकती मोइना तौनरिदो करिगुंबा मोइगी कनो अमना बॉडी अमना अपुनबा बॉडी अमना लाउरकोम चंगे हौजिक तसेंना ngarang han मोइसि साइन तौनगरे हारि साइन तौनरबोतो मखासि ताथनरपनिना मखोइगिसु ngасai कंट्रोलिंग बॉडी से लाइरक्तबगी मोंगला नत्र करिनो खोइदि याम कन्नसु हाइनिंग मुद्रे अदुगी मतंगदि को अदुबु हौजिक लाइबा पोचे मसे अखोइ चुरामपुर थोइबा सिमदी आइदा हौजिकी हारिबा कॉल टू सरेंडर आर्म्स ने अदुगा फ्री मूवमेंट की कनोना पिआर ना पिरप डायरेक्शन दो अदुगी मखा तारकपा बदि कंटिन्यूएशन ने हाइनिंगी अदुगा मसे अमोनसु हाइजरी मसे माइ पाकपा नत्र माइ थि भाइबदि कितंग ngनमन लिब्रा हाइना खल्ले ओके अदुगो जब तोमजा हंगना येंगदा ममांगदा सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह फुंगदोखिबा फम इम्फाल वैली की मनुंगदा लैबा खुलाइसिंग लखोटपा अमदि अखोइ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस तोंगान तोंगान मियोइसिंग फाबा पुनबदि यामना अरुबो ओइना थोक्ते यामना लाइ तवदबो सिंगी सरुकसिंगददि मदु ओइथोकबा वानी हाइरमबगी वाफमसु लै अदुना हौजिक इरांग से अखोइगे मार्च तारीख 3 तगी मणिपुर की इम्फाल वैली की सरुकसिंगदि अखोइ नहासिंग खुलाइ पाइरमसिंग अमता पाइगिदरबनि हौजिकसे अदुना सिगी मदुंगदा हजिक फावबा यूनियन होम मिनिस्टर नगा सुम गांगथोखिबा वाफम अमा ngakpa ngamdribasi masi manaba miyeng yengdaba yengba ngamdabagi oidoira chingi saruksinga moi ka hen masi seriousness oidabagi wafum oidoira adwai bajidi kamaina yengira ma madudana ina haije kuina sidai madu yam haiba phate maramdi kaino da akoigi ko akoidi makoigi mari lena do mayam punjalaga mitei halo hadina tarubje akoidi thugani nge poni adana masi akoida moida unifying factor obiya ba pote emta tongning de aduga hoje hoi center da karida yam tainarusu moida hena makoigi hena pangan ka hala no pot or payai adana masidi wait and watch dai di mathon khare leninge aduga si akoi mitei go inadi manungda khanabada tonganbamne akoi sumain tawdana akoi media daga khana khonadana tawbisidi moi de hena mani mamit anakung singbo ona thokani aina iti sumain hajen ओके अयो जकरन लाक्सगे जकरन अदुना होइगी फ्री मूवमेंट नि मतंग जे यूनियन होम मिनिस्टर दगी मिनिस्टर की माइगेरी लॉर पदुम वारेट फिरेम खकने तवदबो मतमदुदा फ्री मूवमेंट हाइरगा सो होइगी मैतै यमना हेक्ता होइ चिंग लालगा चटपा यारोइ दबगी फिबम दुमै am चाउन ओइ नुमितुगी ओइने तंगाइ फदना सिक्योरिटी मे am यो अमगा चले सिक्योरिटी बाबा सि नोंगै मरु चारा हलखरबनि निमिचे अदुना बजे होइगी इंडियाना लौरपा मसिगी मदुगी फिरेब तो अचुम फिरेब ने खनबि ब्रा होइ रिकन्सिलिएशन पार्ट के प्रोसेस अम खकने हाइबगी वाफम दुरी होइ लेबाक मियाम प्रजाना याय मसी नॉर्मल सेम खक लाकनबनी हाइबदो अदो लैरिबा जाति अनीजिगी मरकते यासनबा अमदि इरांग से लोइसन लालगा चटपगा हाइबस मसी ओइथोकपा याबी वाफला नत्र इंडियाना मसी जो प्रॉक्सी होइबगी मोंगदा ngaki matam guina sangna chahi ni thabak toroktabjina maram oiraga masi kuisalagadi masi tongan mongom dala ani aduna masi sumba koi agenda am kak lokhalaga free movement gi oiba wafum kak hekta thamjalakpa security ma'am yarga chaladi problem amta thoroiga habi wafum chingba oithokpa yaba amadi kari kari wafum thambe thamaiba tasengna haragadi free movement gi hoje government of india na hojikti union government gi makada president rule article 356 aduga animated suspension thamaga laiba manungjida tasengna koi praja singna yam thina thajab amkak thamgi maramdi president rule haibsi lakpa taragadi ekhoi gi hanagi elected singsina makhoi gi phammunaba gi natraga makhoi amana amangang ba media ra tiger laiba sing tokhraga ekhoi tasengna haragadi animated suspension laiga president gi order natraga on behalf of the president the governor of the state Manipur governor origina tasengna haragadi thabak sing throm sing mayam torpoi manungda ahamba step hoina ekhoi gi adugumba union minister Amit Shah na lauthokiba march 9 dagi smaina free movement every corner here in there ekhoi even atop mayam ama hana chanaraga su particularly ekhoi is the community mitei community sing chatpa yadana ko ki community sing lakpa yadana laihiba jaga sing khara makhai smaina soidana oiba yaina kalamba sing do adu fail ore na lobu tabane maram di hauji fawba lauthokiba numit dagi na ngasi tha loisalakadroba tham khaima
फाजिल्लाबसि फावबदा ngasi taseng na haragadi masi ngamdre lobo tamne ado tagadi agui swaida akoi constitution na pe provide toriba mayam ama sing article constitution na ngasai citizen sing idamakta safeguard ki aduga peaceful society moina budung ta piriba mayam nungda yamna maru eba article ahum khak swaida ningsing mathau tai article 14 na kari hai da says everyone should be treated equally by the government hai basimaga Article 19 na given 6 important freedom but with some limits Article 19 je Article 19 manung da sai mayam yaugre Article 21 na is like God making sure people have the right to live and free unless there is good reason according to the law and the people pot sida masigi mayam sing se ngasidi Manipur gi soil je matam de constitution je mayak chamba pot ama aruga koi state ki government na state subject amoi tawbungam da pot union na tawgodabani na leram pot sing se ekoi taseng na huji president rule se andaki haukiba mamangi tha gi February gi tarik mapanda hanagi CM na resign tawrakan da 13 dagi lakiba taragasu ngasidi huji Mars ki ngasi tarik kiano yung biyo thamaga makai kumba phajal kadore ko thamaga mi tarani di hele uji president rule ise se ngasi gi manung jida ikoi masi gi chap chaba keno wahan tho ude then ikoi na keno na president rule le matung da governor da ikoi gi arm sing pikhal o haiba sing da mamang da ngasai keno na ikoi gi thambi gre adubu masi gi manung da pikhal o haiba sing da yamna amukta Manipur gi history da dum le hero da kangu mai ikoi gi inkhale youth me amamasi ikoi adugumba tongan ba ek me amama ikoi ano no putroiba ek mayam India gi adugumba ek mayam lejeriba law mayam sina masina faba punba tawdaba FIR bo ta pandaba khotaba haina tawraga ngasai pikhal o haiba matamda ikoi arambai tengol gi chinau mayam khut ngak sing pikhal nak mayam ama am gi post se ikoi 6020 arms ne na ikoi record ikoi sum phangjabada me ikoi gi data sing na mai phangi out of that ikoi na arambai tengol na sander tawgiba ikoi gi arm ikoi gi chahumga ke khara oigibni kunga mathoini kuntrok ne mai oigiba jaga dagi lokholaga 4000 plus oigraba se 4500 ko malera manen kale jibogda sigi arms hojik yamdre pot se sing da lagiba sing duga pikhala agadi swai pika piramagadi surne na khale adu sigi pot se laiba taraga su madugi free movement do koi madu hanjan mangam gide anu simbo me arms laibani na koi particularly hojik article 14 na haiba says everyone should be treated equally by the government hai se koi valley gi dadi hojik almost peaceful ore area je kangaga laire adu bu so sampur da ngasi numit nini gi mamang da koi thoiba thogdok sidai da makoi gi adugumba kuki gi MLA sing na even who's government da restore to view law and order ze request to necessary measures sing to restore law and order in the area particular area sampur jaga sing da to da yamna most unfortunate ni kaina moina term towi aruga even makoi na hai masina dispute of peace and damage unity of brotherhood among the communities oibi ai kaina moina pi aduna da seng na haiba ta ga di aikoina swai da moina pirak po statement sing du da aikoina hangoi chom haidraga magi community du geting jaga da community makoi gi nen konjal laga makoi gi banner makada umbrella makha laiba community ani na khanak matamda adugu makal gi statement tolai adugi batda amuksu makoina Christian value of forgiveness haiba potama dharma gi term da singjal aganda potama makoi gi tholak statement sing de yawi aduga to resolve misunderstanding for greater good of society and future generation kai hai aduna swaida ikoi gi democracy gi wahan thok adagi koi elected amagi wahan thok se hanna honor ko da interpretation je mai community ga dangi mai fruki kang ki dang hanna honor ko kangu mayam ama half cook brain mayam ama na elected oina yorok pudana hujiti Indian constitution gi phajaba article mayam ama ikoi peace element ngadaba natraga ikoi gi legislature gi executive gi judiciary gi piriba madugi division of powers lai mayam je ona tena masi exercise no mai magi cooperation coordination amta laitabnina Manipur irang ji loichen mangam damne lawe aduna hujiti aikoina sumba mayam singje sigi cherekta amuksu tha ahum gi manungda supreme court ki direction amungda delimitation torkadawni haibne swais de koina da sengna haragadi aigi tawgadaba lawgadaba responsibility kaino khangdaba mayam amana su da sengna elected markta yausalaga chowkri gi phong gi munaboi poton lakona ngasai koina ngasi khanariba call to surrender arms and free movement ki matang je khanarkda ngasi settle to bungam drise aikoi praja miyang gi mihut oraganda aikoina swaida media da thoga being as an activist or as a common people aikoina thamiba posting just praja singna khaliba manungi pot hangdok kangthokpa ngamna leibasing do khara makai koina mahut silaga haibani adubu mahut silaga thabak oina thabak pangthokka tawgdau singna thabak tawdrabani na tasenga sum apiko wakhal la abdi ngasi tongan mayam am thole aruga
whether chumira nataga lalira khangdaba pot amada tasengna hairagadi ngasi yam nungaitaba statement amasu tasengna hairagadi ngasi tholeba masina chumma taragadi khogi lewak se pura loire aduga masi jiri apunba loop JSC jiri bamgi adungumba pot amakhak media sel na thadro pot amada PRO of MLA Asapudinna mana kanogi magi makha da PRO oiba potsi kaino the commander in chief of so called indigenous tribal advocacy committee ITACC gi maji commander in chief ni aduna magi maming do ai panjaro eduga maji primary teacher ni harga magi ID number bo pira kanda maji mamang hogiba October gi adugumba tarik kuma thoida kogi director education S ki director na N Bogendro na madu suspend to MLA sina divine rule policy chana re aduga magna ngasai gi yamna sophisticated weapon mayam ma pire paisa pire aduga bekra da taba koki jau kanogi maron jam patana ngang bang ba kangu sida aduma pire ga war get up accessories and monies monetary help pire kanda margi aduma language patana khangba kangu do maduna khoi gi meitei gi ta gi yum kai mai thab da mateng bang kai tholai je lalam be yang da chumum be ko sigi potse let's subject to correction hoji but khoina hujik masi statement mayam ama khoi gi social media da platform da masi sumai thagalakpa horobani na sigi pot mayam ji lagi marta hujik delimitation tor pota gadi ekoi manipur se ngasi di amuk khena sungchin na bangam da lagi mat hena mache kaira kanda ekoi je pura sinking community mo oibagi potas la oi haninga leite but nakala marom da ekoi ta sengna haragadi ningsing biyai mamangi hana hujik caretaker CM oleba CMN Brian Lering matam da mana express to ge porom ka aina nan mamang thengna gi bida 2019 gi mana pi gi ba kaino amuk da 67844 fact voters lai hena ma da mai pi gi matam da madu gi poto ekoi gi Aadhaar ga voter gi ID epic number ga madu gi do sumaina punjal lakana madu kaino khandok ka da bani haiba potse Supreme Court ki nahan ekoi ngasi nini gi mamang da time panda New Delhi da head of the chief election commissioner Oriba Gyanes Kumar ga adagi magi CEO of UDAI aduga Aadhaar chemi bukangu secretaries from home ministers and legislative department gi head sing madu yauna phamba pot amada masigi potse sumaina ani ji sumaina punjin gadawni madu kano to gadawni na harak potse masumba laiba potse huji koi northeastern state manung jida particularly koi gi border kano fencing si yam chauna madu kano khadana laiba potse ju masigi lotion mangam da pot am oi koina am lokhat lena phana hairaga ju lotion ba yaro da pot am laiba ji kano da border si yo hobadina Manipur gi jaga dangda ikhogi Myanmar ga tainaba Burma ga tainaba lay potse masi 390 kilometers ku majida kilometer tarang tang kharaga 370 80 di horga lay pot ne sinaina 1400 hena madugi tainaraga Myanmar da ko tainaraga lay se Mizoram Manipur Arunachal lay ba jaga sing sidang asidi horak panina ikhoina phana Union Home Minister toriba pot piriba mayam sisu ikoi lay ba community amana support tawdana dum lay ba aduga ngasai ikhoina sigi mayam singsida ikhoina ngasai na banjagi ba article kaino da ahum dugi manung da article 19 da ekoina piriba magi manung da magi masana na ngasai taruk ekoina important freedom khara pi haibda da right to assemble peacefully without arm number 1 da right to form association union right to move freely throughout India right to reside and settle in any part of India right to practice any profession carry out any occupation trade or business haibase masi lai da so article 19 close to the piriba restriction singche sovereignty and integrity of India da madu solok pa yaraba natragana even security of the state da natraga friendly relation with foreign state da solok pa yaba public orders da decency or morality contempt of court defamation natraga incitement to an offense sigi piriba mayam ju oiba taragadi madugi poto yade haiba lai taraga si community amana ngani matong tor ngangdana adagi khoini even ngasai gi friendly relation with foreign state kedu yengbiyoba Mizoram gi CM naga somda Myanmar jasalaga mokhoi MP na jasalaga tawba thong kadi khut thinjalakpa mayam sumba mayam singje ngasi dum tuminna silence spectator oina laiba masigi follow up action amata makoina tawbugi lokhale natraga si tawre haiba posi uttabadina ngasi di aikoi Manipur gi lairiba praja miyam je ikhogi hanna elected government popular government leading aida praja miyam na popular government je thajadre natraga na khoi je amata puning juction na de na khoi praja gi damta khande na sa gi damta khalli na haiba poto madugi pot haire le ma poto huji sadan noina February ki mapan da CM na resign tok machung ngasi koina union government na mahut silaga president rule article 356 chalaira kana ngasi Manipur da koina animated suspension laira manung ji bokta sumaina urak president de koina ujiki call to surrender arms and free movements ki khanar ko matang jati masi ki potse koi ki ujiki present context de yeng matam da koi ki conflict haigera crisis haigera ngasi ki adum chahi ani sujala aba matam ji lotion ri se chahi kya sarkadro bino khangda poram lai then
popular government se koina animated suspension se mana piba duration matam amu government ama kano da koi chmaina semjarage na haibe yabagi matam manung da pibu tha ani gi matam 60 days pi then madura ngamhogdragana madura da parliament da koi 6 months ke kano extend torokana da up to 3 years for extend to we have se manipur ri masik je chahi kaya extend torokani khangdaba pot adagi hujik karam kana popular government lakani khangdaba pot manipur praja miyam na amuksu laktragadi akogi union government da kadai phawo kamaina thajaba phangkanda koi hanagi isagi lamda isaje dum refugee dong leiba pot se karam kanda masi case dagi koi thokadage sarang manung jagi yorki sarang manung da phujalaga thamaba nong samagum na mayam thammiba pot mayam masu leiba se masmaina ui aduna ekoi sigi posidi ekoi na hujikti tasengna haragadi ekoi na tasengna election commission of india na article 326 matung ina ekoi gi even say tribe panamagi tribe pangi mathakta leiba mayam ama tasengna voting right piraga madugi citizen khudim da pi ka hana haibado madugi pot mayam singjo aadhar je masidi supreme court election commission haigre is the only established identity of person adudi aadhar asaba mayam duna masa masa gi asaba identity mayam loina indian citizen asaba gi matang je ate sigi pot se sina amje ki aroi aadhar saba akoigi yuda gi mari le sing je department gi mioi sing su yam yoram bagi wafam mayam khak laigre adu ngasi bawa manipur government laining ai manipur government na thoi ko yam ka hena akhoi matakta akan ba akhoi action ning logi bi kya thoi ko udri ji bawa anyway was a state lak jage adu jase akhoi arms surrenders and free movement simaruina akhoi ni yeng ba ya ba se aji arms surrender gi matang ji ju koki gi moi gi women's volunteer mani tonga don ba ITLF kotuna hajik bawi na akhoi manipur gi hajik lai ba irang sida makhoi gi hajik demand ji phangdri makhoi arms surrender tawre habi wafam buk lai re even free movement jungai free movement daga makhoi na thami wafam je maite habi jati je makhoi gi area la changba sung ya ro habi ni hajik lai film je even moi gi lai riba kotu gi bungjangil balte daga maite madi akhoi lai riba akhoi gi kuki gi ani gi marak amon taisen na ya ro amon changtong sin to ya ro ga ni am akan mo afung ngak thane thamai jing si bawa india government hajik loina mak loin tari loin khange but still kotu na tra ITLF ta ngasi bawa administrative intervention am ta to gi wafam lai ti hajwa moi dam yenga thadu lai aduna hajik wai ri film sida hajik india government la kholai bu khongthang je kuki hai ri ba kangu ji jati ji gi makhoi oina nungai na basilaba adum makhoi gi hena khoi gi nungai na basin ba adum wafam oi ra bra hai bu gi wafam ok lai re sai bai sida aduna hajik overall khulai thingat pa made hajik lai pre movement da kotu ITLF mokoi tongning torok pa mayam jin da government tumina laibagi maram je hajik se matam wali na laibagi maram oidora sai wai se kamai ning biram be prem ojani na yam pen thambi khe ko sidai thambe ya bai bu akoi gi arms haibse nomai haibsi miu bena pai ba yade na arms ek ana lari si misi kari gi no hai matam da akoi gi mi si control to ba mi khatna ba chai ba se masi is only government suppose mi gi thawai logba legal processing mong judge na toba smai to na lebak amada law and order ing tapna mara chena pan gi haitar badi khulai haibse micham da leiba ya di haibu gi issue da akoi arms act 1959 leiri bani sigi tungda akoi gi masida khulai acquisition possession aduga manufacturer se aduga yon ba pot mari se akoi hoji manipur thengna re moin tawri sida hadi moine sagalabni sagalakpasida sel tawreibni masi myam se arms act na amata yadi haibasi mai thamjage ba se cherak se da khuna thamina india gi sum yeng matam da thaina kashmir da ira yam kan leri se akoi manipur da 106,000 na ngai thangji ba ta do modu yodi haib even kashmir da leri irang se international dimension dai ba adigi bombay riot ke thong matam da even film star am phau nomai param bagi ta makta jail yawib dune ba phau film star phau aduna masigi se da yade habagi message ama pi bagi thabak se koi somna thabi ki doina manipur da ude habase masi amna laibak thibani masi tohum thokti habasi hanan thamjage ani sub da khoin thamina makoina khulai se moina khulai se yaudadi moi agitation se da moina yam haibda khulai surrender tawroina habase masi da moina akoi da khulai lei haiba moina takthok chari han hamada ani sub da moina kari utke hakanda akoina kari ma agitation hem to kandi india da khoi se wanga ga protest tarwa taw haibneba moi sidi protest na taba kari suna taba numai pairaga ngasai oja anin thambi ke ba aduna mi amada numai kapaga mi ama halaga da demand to bagi protest muga ma man bese masigi sinani akoina arm se surrender taw haina governor na manipur governor na ani matam ani pibi bado matam ani pibi sida yam kiningai oibam na akoina hari sina akoi gi tada pota hojipude leite sumai taw dana manipur gi akoi gi ching se sida khulai khuchu khulai adu yam lei bese prem
मसी कमाइन लखत कदगी हैबगी लो म हाने लाइरिबा लो सिना तोगेरा नतगा अनौबा मैम लो मैम पानगेरा अनौबा होजिक पार्लियामेंट जो फम्बिरिमनिना पार्लियामेंट अमा पास तोगेरा अमा तोबिबा दरकार ओइ हैबिसे थबजगेबा मसी करिगिनो है मतमदा मसी द डाइमेंशन अहिम थोलाइसिना मखोइ सिदा मोइ द बॉर्डर अनि अमना इंटरनेशनल बॉर्डर की मपानी लापा अखोई सी तंपाकीना लाइबा याम थीबना क्वेश्चन ग्रामीना खुलाई सी खंगी अमा खंगी मूवमेंट यादेबा अदुना सेना फाबो वाई बिसाय सोम थंबी खिब दोइना बिसाय हान कुलिसिंग थमेना सोम थंबी खिब दो चिंगी दी इंटरनेशनल बॉर्डर हम लेरे प्लस स्टेट बॉर्डर हम लेरी नागालैंड लेरी मिजोराम लेरी असम लेरी मसिदा अरुम याम लाइना चेनबे याबी फिल्म लेरी अदुना मसिगी एरिया सिदा इंटरनेशनल बॉर्डर ने नेशनल बॉर्डर सिदा अखोगी सैनिटाइज तोबा ऑपरेशन अखोगी डायरेक्ट मी कंट्रोल तौरगा नोमी मुसी चखितनबा अरुगा नोमी जे फाबगी मेजर ऑफेंसिव अमा तौददी मनि होजि होजि की हाइबा कांगु से याम कुइना नोमी पाइखिनी इरांसु लेखिनी हाइबसिमा थमजगेबा चेरक सिदा अखोई याम कन्ना कीबा मना अखोई सिगी तंपाकी लेबा मैम सिदा अखोगी लो से रेस्पेक्ट तौबगी अमदि उइबा खोजि हाइदि गवर्नर अपना हाइदि लेबाकी अमना मसी यादे हाइबा अखोई लो अखोई लेबाक तो उलिएबा मखोइसिना लो से अखोई कीदे हाइबि कनु उलिएबा मसिना ताकपदी मखोइसे लो कीदे ताकपदी मोइसे कनामतन मोइदा टच तौरो हाइबि मोइदा अकीबा म लेइत्रे अजि मोइना मरक्ता चरे वरगरे मरोइना कुकीना हजिक थ्रेट तौरिसे इंडिया गवर्नमेंट थ्रेट तौरबनी मणिपुर गवर्नमेंट थ्रेट तौरबनी इवन कांगकोपी एसपी मनोज प्रभाकर अहानबद अटैक तौरे मणिपुर की गवर्नरना वासक लौब नुमिता अदुगा सिगी मतुंग नमु ngरang na han tarik 9 gi irang thokpada makoi mioi asokpun mayam khok yarpun da मनोज प्रभाकर makoi gi praja mayam na wanted laubagi wafam buklei habdare aduna hojik se लोइनमक्ति खंगब इंडिया गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से बट स्टिल चिंगी सरुक सिंग ngasi बाव फाबु प्रिमम तौदे हजिक सर्च ऑपरेशन फजन तौरे हजिक से सर्च ऑपरेशन तौजे चिंगी सरुक तजु मसी तौवे हाबगी अहान बदरी खर माललंबगी वाफम जुलै हजिकतिना टोटली साइलेंट लैबा साइवा सिदी कमाइना अखोगी याम समना अखोगी नुपा अमा बिसे अखोगी चुराचांपुदा नुपा अरुसु पुलिस अमा ट्रांसफर तौबगी इशू दा एक्शन लोकल पे उसी डीसी ऑफिस में थाबा ngame सस्पेंड तौबगी मतंग दा रिमूव सुएना ममांग थोकिबो अदगी मुक सोमना थंबिगे तो अना अखोई मनोज प्रभाकर दो एसपी दो नु ममाई फुगाई काई दुनी अखोई उरी दुनेबा मसी दा अखोइना हाइना डीसी ऑफिस अमा मई थाबा अदगी एसपी अमा द खुद थाराबनेबा हाइदि क्राइम नेबा अरुसु गवर्नमेंट की पुलिस अबि बिचम अमदा थाबगा पुलिस की अशोका येकपा पुलिस की सोल्जर इंडियागी मी अमदा वन मुस आईपीएस नि मोन फुबदु चैबदु मदुदा थबम द तखुतबदु हाइदि मी अमदा फादबते मसी महत्ता मोइन वइना धप तौरगा अदु यानी कतो किहलगा मोइना अखोइना गवर्नमेंट सु मोइना सु नील डाउन तौबगी ममी मु उबसे अखोइना हाइना इंडिया गवर्नमेंट सिबु अदु यामना पावरफुल ओइदबरा मखोइद सुम नील डाउन तो चलदी मसिना अरानबा मेसेज अमा गुड सिटीजन लेबाक सिगी लो से चनबसे फॉलो तौददी अकाइबा लाकनी हाइबसे चलेबा मसिगे से मसि कैदु उगे हा कांदे सपोज अखोइ ग सगी डीसी ऑफिस मै थाब कांदु द नोमै पाइबगी आर्म से की मखुन मतुंग इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट पीब्रा 7 इयर्स जेल थाजन बरा मदु कैउ तौरम तारबा अदु मोइ मखा तौरोएबा और मखोइ से तौबगी मबि तो कोइ उगिद्रेबा आदि आर्म से फादरे करीम तौदरे खुशी राशि में तौग्रेबा अदिगे अमुक सोमना थंबिखिबा सेनापति एसपी दुरबा अमुक यंकादा मखोइना हाइबा हाइरिबा टर्म्स एंड एग्रीमेंट दु अखोइगी लेबाक अमगी लो एबाइडिंग सिटीजन हाइबा त नतेबा सिगे चेरेक्स अखोइन हाइना मसिगे यावबा इंडिविजुअल मैसे मसक याबलो खंगबा गाक्तनी ऑर्गेनाइजेशन मसक खंगबा गाक्तनी मखोइगी अगेंस्ट केस तौबरी खंगदे अदि ओजाव किनगी केकसु लेबिदिको मदु मैम दो अपना तौबिदिसे गवर्नमेंट मसि करिगिनो हाइबा अखोइ प्रजानि याम पिएंदिसे अदुबु हजि यंबियो प्रेम अखोइ हजि तंपाक फारिबा लेवल सिगी हाइरोदी चिंगदने फाबम थोइनेबा चिंगदा अमफु फादबा डीसी ऑफिस मै थारे फादबा अमा तौरे फादबा अखोइ सिददी सुम चपदा हजिक की सिक्योरिटी अरेंजमेंट सि यंबियोने चपदा लेइबा मैमसे मसी मैमसे चिंगददी अमत उदे मसी से फत्ते अदुना यारगदी सिगु मैमसे लौथोपियु खरतुना तौबियु वे थमजगी अदुना आई मति अमतंग लाकजौगी है मरोइना अखोइ कुकी कांगुना हाइरिसे मखोइगिदी नन नेगोशिएबल ओइबा पोट ngakतनी हाइबनि मोइ हाइजे अदुना हजिक इंडिया गवर्नमेंट थमी वाफम भावा हजिक मखोइ मायोक लागरी इंडिया गवर्नमेंट नि मायोक त मखोइ बॉयकॉट तौनी के हाइबि वाफम बुक लेरे सो ngसाइगी हाइबो पॉइंटिंग दुने अदुम चपमानबो पॉइंट अदुबो मखोइना थमगी वाफम सिंग दai कोर्ट तौजरमनि आई ओजा सेटेजिता अदुना मखोइना इंडिया गवर्नमेंट सि उसित्रे नवालौद्रे हाइबि या मेक सेंग हाइबि दारे ओजा सेटेजित बट स्टिल इंडिया गवर्नमेंट सि टोटली मोइ स्पेक्टेटर्स मोइ लाइरि अदुना कुकीना तौबा थबो खुरिमक्ते इंडिया ना तमिन्ना लेबदे हजिक ओइरिबा लानसिदा फाइवाइदे कमाइना इंडिया की मनुंग खल्लिबा मखोइगी ओइदोकबा याबा वाफम जे करी ओइबिया याना मदा मोइसे अखोइगी यम कन्न अखोइ मणिपुरदा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अरगे ट्राइबल की स्टेटस अम लेबसे मसिदु मोइचु कानबा अम लेइ
Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯡ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯒꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯣꯏꯖꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩ Okay. ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯣꯏꯖꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯣꯏꯖꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ